Maikanem Abilin. Tinapalapas napan ni Victor iti Hacienda Alban tapno kasarita na ni Igme may papan kini Ami. Nagdamdamag da ito'y may papan kini Ami ngam napaay tawan na amuan na kini Igme. Nakapanawan ni Victor iti simmangput ni Rina. Imbaga ni Igme tinamuan na kini Victor akayat da ito'y ikalaysa ni Ami. Nasaktan ni Rina iti dayta. Kinamakam na nga rod ni Victor. Kat winaswas ni Victor ti ayan ayat da. Sana maklon ni Rina dayta. Kat napan iti pasdek ti inana. Kat nagbartek. Ita gagayem. At tuwin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Kaya't kundi matay, Mama. Pagkamatay ang salangan! Ibagam kanya kapag kaskas taam. Ibagam. Iturog mo langan. Agsarita kanto. Intun may katan ti bartek mo. Bart, kanayon ka ditiyo umay ni Rina dito'y pasda. Kapamidwa itan, madam. Anya ti araramidin na no kasta nga umay dito'y. Mapan iti swimming pool. Kalpasan na. Uminom iti arak, madam. Anya. Saan ka di matlaang ang makibibiyang dito'y? Saan mat, madam? Saan ka di anap-napan di ta may kadwa akad sa aran? Saan, madam? Ngam nagdamdamag may papan dito'y pasdek. Katimbaga kapag turugan dagiti customer akayat na ti maturog dito'y. Dagiti silid iti may kadwa akad sa aran. Malaksi di ti dayta. Saan ka din ang nagdamdamag pa in? Saanan, madam? Nasayaan. Bantayan nyo ana imbag no kasta nga umay dito'y. Masapul nga awan ti maamuan na sa bali. May papan dito'y para iso. Lalawag. Wan, madam. Victor, imayak ta kayat ka akasarita. Pangaasim ta agsarita ta kuma. Sige, Ante Ella. Anya ti bagam. Pakawanan nag. No inlibak ko ti maipapan kan ni Ami. Ngam, kayat ko nga ibagakan ka. Akayat ko ang may liklik ka iti dakas. Isong nga inlibak ko. Victor, tipan nakaramos ni Ami. Kat may sa anasaang apasamak iti biyag na. Kat day ta tinagdadaal iti masakbayan na. Ti arapap na iti biyag. Saan nan ana ituloy ti adal na gapu iti dayta? Gapu ta di na idin mayulo ti agadal. Ante Ella. Kat pangaasim. Saan ka ko mga garamid iti dakas? Gapu iti dayta ana amwam. Saan ang mabalin abaybay akti na pasamak kan kuana? Adan asawa na. Kat bayam nga isudan ti makaam mo iti dayta abanag, Victor. Anya? Adda pagrebengam ita, kas may sa asoldado nga imay diti San Isidro. Isula ko man ti ipamaysam. Ante Ella. Palagipan ka, Victor. Saan kan nga agaramid iti kontra kadagiti pasurot ni Senyor Simon? Tadyak kayat ama isagmak ka. Awan mutla ti serbi ti amin. No agaramid ka iti kontra kadakwada. Gaputa saan mumat amatagi kwa ni Ami. Taadaan lakat nga rudan ni ti asawa. Ante Ella. Iso alipata mo ni Ami. Saan aparakan ka ni Ami, Victor? Ita, taawanan ti bartak mo iha, agsarita taman. Nagsakit ti ulo.
Iti anyaga po akasta ti aramidam. Nagsangsangit kay di kalman. Apay. Kwa, awan mama. Nabarta ka kla siguro. Agliblibak ka, Rina. Saan da ko napagdanagan, mama? Barta ko la siguro ti panagsangsangit ko ako nam. Kinunampay akayat mon ti agpakamatay. Anya? Adda ka di parikot mo? Apay addi mo ibagakanya? Awan, mama. Awan parikot ko. Wano, dayjay ka di a soldado, tigapona. Ha? Saan, mama? Ala, makamo ka, iha. Ngam ibagam kumakanyak, no addaman parikot mo. Mama. Anak ka, iha. Ipat patag kaunay. Katjak kayat nga dada ka sa mapasamakan ka. Iso ano addaman parikot mo, ibagam kumakanyak tapno matulungan ka. Wan, mama. Kat, anya ti aramidam ita. Agyan ka kadilatta, dito'y pasda. Saanan, mama? Agsubli ako ni Di Asyenda. Saan ka di nga ijay mansyon? Kayat ko Di Asyenda, mama. Sige. Kuyugan ka ni di pa nagsublim ijay. Saanan, mama? Kabailaktag may mesa. Saan kayo nagtaktakpay? Ngam. Sige, mama. Agrubwat akon, tagsubli ak Di Asyenda. O anya, Bart. Nagturungan ni Rina. Iti asyenda, ma'am. Idi nakita nga nagturong ti kotse na iti asyenda. Nagbultag mata na nagsubli dito'y paraiso. Bart, si kaman ti kasaritak. Anya ka di tiga po na nagbarbartak ni Rina? Kwa. Kuna ni Ma'am Rina, jak ka na ibagbaga ka dagiti dadakkel na. Bart, imbaga na kadikan ka, ti parikot na. Awan parikot na, madam. Trip na la siguro ti agbartek. Anya. Pag mo gusto na ngamin dagiti arak dito pasdek, madam, naimas ka no. Kat awan mo't parikot iti kadana dito madam. Tadya mo't lagbartek ter aramiden na. Kasta? Wan, ma'am. Kan saan mi mo't nga itulok ang makadanon dito may kadwa kadsaran. Agpatinggala ni Ma'am Rina ditoy. Sana makadanon iti second floor. Nasaya at launay, no kasta. Da ito yaturot. Awan kaya ti Serbina. Gaputa iti umay ko dito maipalakip ni Victor. Kat makarit na aklang iti sakit. Apay kastoy. Apay nagbaliw ti panagayan ni Victor kanya. Hinayat ko itinapudno mo. Iso ti lalaki akayat ko ang mangikalay sa kanya. Apay nga sinagtan na itikas na unay. Sobra asaan tiimpay na. Ay supayan na mismo tinagpunan. Asaan naggayon nga ay ayutan. Apay! Kunakon kat nga da ka dito iturod, Rina. Nabayag ka din dito eh. Rina, pakawanan na. Amok ang nasaktan ka.
Rina. Pakawanan nak. Kat pangasim tadi ka kumaagaramit iti dakas, gapo iti daytoy. Isumat lang kayam, Victor. Isumat lang kayam nga iti panagsublim. At diyak pulos na rin na iiliwang kanya. Ninamnamak, tinairot na panangarakop mo kanya. Ngamawan. Ililiwag ti palang ibalikas mo nga'y ayatan na. Ngamjak na uray nga ibalikas mo. Pudno ang nagpakita ka kanya. Pudno ang nagsarsarita ta. Ngam saan na may papaniti ayan-ayat na. Or-orayat nga agaon iti bibig mo nga ibagam akailiw na. Ngam awan tinauray ko. Tagayam. Huston, saan ka nagsangit? Huston, Rina. Ulitak-tak daw iti pamakawan. Kat, kidawag. Ngagtalinaid kumati kinasingad ta iti tunggal maysa. Napatig ka kanya, Rina. Ngam kas maysa na singad apagayam. Kat, ulitak. Pakawanan nak. Iha, imayak dito asyenda. Takayat ko amamuan no niya tiparikot mo. Masaw kanyak ni mamama nagbarbartag ka. Pudno ka di. Kwa, Papa. Di kayag tanag. Taawan ti parikot ko. No nagbarbartekak man, dayjay trip ko laang. Sigurado ka? Ang magamot no adda parikot mo ken ayat. Ha? Awan, Papa. Kumusta kayon ka ni Victor, iha? Ha? Tiamok adda nagkinawatan nyo. Papa. Iso ka diti pagparparikutam. Ibagam tipod no. Saan, Papa? Awan parikot ko kini Victor. Nasingad kami ngagpagayam. Iso nga niya kumati parikot ko kan kuana. Nasingad nga agpagayam? Wan, Papa. Saan mo akayan-ayat? Saan, Papa? Agpagayam kami laang kini Victor. Malah, saan ka pilitin amang ibaga no anyaman ti parikot mo, iha? Ngam ti makunak, no daman parikot mo. Adda kami lang ka ni mamam nga sitgam. Nalawag ka di. Wan, Papa. No kasta, agsublita iti bantay nga tapen tangayan dagiti rebelde. Tenyente? Wan. Amangan mat no saan ka pa nakasagana. Kas lang aming agparparikot ka pa ilang. Ha? Anya ko mati parikot ko? May papan ka na yat. Sikamat. Saan mat anadagsan na parikot dayta? No parakan ka, saan? Ngam no parakan ni Rina, nadagsan. Ha? Ket anya nga ro din, tenyente. Agron data iji bantay? Wan. Saan mat alapad ti parikot no may papan iti trabaho? Sige, tenyente. Sigang nga ro ti maka mo. Mama, mabalin ka di ako yugan nak iji kabisera? Sige, iha. Kuyogan ka. Agyaman nak. Anya tiga tangam ichay. Kayat ko lang ang tagaliwaksay, Mama. Kayat ko tagpasyar. Sige, nuday tate ko nam. Kuyogan ka. Agyaman nak, Mama. Apaya dito'y simbaan tinagturungan ta.
Bumabatan, Mama. Bumaba kayon, Mama. Agpag na pagnatalaang dito'y aglawlaw ti simbaan. Apay adito'y simbaan tinagturungan ta. Nagado dita ti mabalinta apagturungan asaan adito'y simbaan. Umay kayo, Mama. Agpag na pagnatayo. Kalpasan na, intay agkararag iti unay. Sige, Ella. Bumabatan. Mabiit laang, ma'am. Isimpak laang to'y belok. Amumatan, masapul aling daktiro pa. Tadyak amo na aging gaita. Kat adapay laang mangipangpangta iti biyag ko. Wan, Ella. Maawata. Iti dayta alangam ita. Kas kalabakat. Kanayo na kastoy ti langhak, ma'am. Tunggal umayak di ti kabisera. Nagrigat ngagpay sa ti kasta, Ella. Ala, bumabatan, ma'am. Sige. Mapantag kararag. Kalpasan na, mapantag gatang kadagiti masapsapul tayo, ijemansi. Umay kan, Mama. Mapantay ti unag. Intag kararag. Nalpasan ti panagpagnapagnata. Diyak kaya ti sumrak dita simbaan. Umay kayon, Mama. Intalag kararag biit. Kalpasan na, rumwarta matla adagos. Sige madlaangan. Dagiti sumungan. Oh, Doña Anita. Sikamat kayam. Iso ka di dayta ti anak mo. Ita lang ang makita. Kumusta ka, iha? Nasaya at matnana? Kasla na singpot ti anak mo, Doña Anita. Mapantan, Ma'am Carlota. Sino nga ta ti malaan na iti ugali? Sika nga ta, wano ti mayor. Ti salbag, kakaslaad da kayat na asawan. Rina, iha, napintas ka. Isumat lagayam, anagayat kan ka ti anak ko, ani Victor. Anak yun ni Victor? Anya ti kinunam? Anya tinagan ti anak mo a kinunam? Ako, saan kayam? Awan, lipatin yon timbaga. Rina, iha, pasensyakan itinaisawang ko. Ala, inkamin. Sige, Doña Anita. Umunag kan dita simbaan. Taing kaagpakawan, kadagiti nagbasbasulam. Tibwisit a babae, kaslakar-karitanak. Addan to aldamo. Agbabawi kan to iti aramida. Mama, apay akapong tutyo day dyan, Doña. Asino day dyan? Anya ti pampanunutin ni Doña Anita kontra kini Carlota. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.